Ja ću par reći samo da pozdravim sve vas, oca Dragana koji je ovdje večeras prisutan, gospodina Babića, gospodina Maravića, našeg kuma ove manifestacije, htjela da kažem Dacu, Veselina Stevanović ispred gradske uprave i svoje drage kolege iz osnovne škole Marko Vuković, svog kolegu Pajicu, zatim Nenada i Vesnu iz izvorišta. Svima vama hvala što ste došli i što ste nas od početka, evo do sada, podržavali i sutra je završni dan, dan u kojem ćemo posetiti kolektu i posetiti gerontološki centar. Meni je drago što smo ovde u ovom prostoru jer ideja očuvanja Svetosavlja, ideja očuvanja svih vrednosti koje nosi sa sobom Svetosavlje je ovde potekla Svetosavskom nedeljom pre mnogo godina u Srpskom kulturnom centru. I posećujući sve to, dolazeći ovde da podelimo ljubav i radost, rodila se ideja da napravimo i dečje Svetosavske dane i evo sada smo tu. Ovo je prva godina, da će Bog da bude još mnogo je ljeta. Hvala vam i da vidimo šta su nam to lepo naši drugari pripremili. Dragi oče, draga deco, poštovana braćo i sestre, dame i gospodo, dobrodošli na drugo veče manifestacije Dečji Svetosavski dani. Pozdravljamo vas ispred osnovne škole Marko Vuković, domaćina i organizatora ove Svetosavske manifestacije, u kojoj je učešća uzelo još oko 15 subotičkih obrazovnih ustanova. Zahvaljujući podršci grada, Pravoslavne crkvene opštine Subotica, kao i naših prijatelja i dobrotvora, pokrenuli smo ovu manifestaciju pod dobro poznatim geslom. Obrazovan je onaj čovek koji ima obraza, a bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Želja nam je da njome podstaknemo decu i omladinu na otkrivanje, negovanje i čuvanje istinskih duhovnih, obrazovnih i kulturnih vrednosti. Nadamo se da će naše dobre namere biti prepoznate i prihvaćene, te da će ova manifestacija vremenom zaživjeti kao tradicija. Hvala vam što svojim večerašnjim prisustvom dajete doprinos u tom pogledu. U svečanom programu večeras će učestvovati učenici 4 subotičke osnovne škole, a malo pre smo čuli članice Dečjeg crkvenog hora Sveti Roman Melod. Iz opravdanih razloga treća tačka programa, pesma Rasti, rasti moj zeleni gore, je otkazana. Molimo vas da nam na tome ne zamerite. Posebno nam je zadovoljstvo da najavimo i svečano proglašenje pobednika Svetosavskog likovnog konkursa i uručenje nagrada na kraju programa. Nadamo se da ćete uživati i prepuštam vas našim drugarima iz osnovne škole Sonja Marinković. Premila sina, velikog župana, 3 izdanka moćne loze Nemanjića, ubojno oružje i hatovi gojni i bezbroj zabava iz viteških dana, behu pratioci, vazda nerazdvojni, 2 starija sina velikog župana. A najmlađi Rastko, božanstveno dete, mladu dušu svoju nečim boljim snaži, knjige i molitve, bogomolje sveti i društvo pobožnih kaluđera traži. Sveti oci, dozvolite najmlađe Nemanjinom sinu da vam se pokloni. Bog te blagoslovio kraljeviću, poklonio ti duge i srećne dane, i mudrost i plemenitost tvoga oca. Moja braća, Stepan i Vuka, hoće u lov, a ja sam se ocu izmolio da ostanemo ovdje sa vama, da vas pitam o svetim porodnicama na Svetoj gori. Pitaj, kraljeviću, na svaku ćemo ti odgovoriti. Ja volim taj razgovor. Uvek sanjam o svetim mestima. Uvek mislim kako je to lepo, kako je to uzvišeno služiti Gospodu Bogu. Ja ne volim lov, mene ne veseli oružje, ali sveta molitva kojim se iskreno to
Sveta Gora? Daleko je, tamo na južnim stranama, preko morske pučine. A je li težak život monaštva? Težak je sigurno. Zar je težak? Zar je teško Gospodu služiti? Zar ima nečega teškog što se čini za Gospoda? Pričajte mi o Svetoj Gori. Ko zna, nećemo vam ja jednog dana biti učenik i drug. Ti, kraljevsko dete. A zašto ne? Zar kraljevsko dete ne treba Bogu da se moli? Zar njegove molitve Gospod ne prima? O, sinko, pred Bogom smo svi jednaki. On ne zna za kraljeve i siromahe. Pričajte mi o Svetoj Gori. Dole, tamo daleko, u vodama Egejskog mora, kupa svoje podnožje Atonska gora, kojom šimšir i javo rastu, a maslina je kipi. Sveta Gora je istočnik hrišćanstva, onako isto kao i sveta mesta u Judeji i Galileji. 20 hramova Gospodnjih, 20 oltara i 5000 kauđera tamo služe Bogu, koja je slavu. Gle, čista i nevina duša detinja zanijela ga pričom o svetim mestima i za nas ga uspavao. Ostavimo ga u miru, nemojmo ga buditi. Bio je dete. Hteo je da uči, da znanje svije, ali škole bilo ni jedne nije. Zato je ustao u ranu zoru i pobegao u Svetu Goru. Ko udara tako pozno u dubinu noćnog mira, na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Svedioci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svedioci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge. Ali je krepka volja moja, što me noćas s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, sa debome svetlo stražim u skromnome manastiru. Otvorte mi, časni oci, manastirska teška vrata i primite carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima slova prknu. I s kreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže, iznad svoje glave svete, i ugleda čudeći se, bezazleno posodriječe. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, pomilova čelo bledo i kroz suze prošaputa, primamo te, milo čelo. Presto ga je čekao, on da nije hteo, on je nešto više duhom zavoleo. On skromno siđe s kraljevskih visina, sveti žrtvova plodu, on neće da vlada, on hoće da služi Bogu i svom rodu. Krunu nije hteo slavu, ali kruna sama pade mu na glavu. On je hteo sići svom narodu bliže, on se hteo spustiti, a time se diže. Vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali
da nam bar poljima oko tebe nisu tako divnih predaka rasejane kosti. Da te možemo podići na tavu, u kamničku bortu